ji bernameyeke taybet Slav û rêz li we bên temaşevanên hêja îro careke din dîsa em ê dakevin nava koçberên xwe yên ji Efrîna dagirkirî em ê li ser pêhatiyên wan yên koçberiyê guhdar bikin û di heman demê de em ê îsrar û têkoşîna wan ya ji bo vegereke bi ewle û rûmet jî ji we re ragihînin kawarin em bi hevdûra li ser pêhatiyên berxwedêr yên xelkê xwe yên Efrîna dagirkirî guhdar û temaşe bikin. Belê temaşevanên hêja careke din em nava xelkên xwe yên koçberin xelkên xwe yên ji Efrîna dagirkirî ku ev serê çend car bûne dikevin ser rêka koçberiyeke zehmet em ê serpêhatiyên wan û ew bi zehmetiyên jiyanî yên çawa re rûbirû dîmînin û ew ê ji îro û şûnva têkoşîna xwe ya ji bo vegereke bi rûmet derbasî qonax û pêvajoyeke çawa bikin. Em ê van pirsên jiyanî yên girîng yek bi yek gotûbêj bikin ha jî genceke ji Efrîna dagirkirî li gel me ye dema te xweş bê derbasî bê hûn bi xêr hatin gihîşt ji bo qamişlo. Sağ bê gelekî spas. Ev çend car bûne ku hûn dikevin ser rêka koçberiyê? Di destpêkê de bû cara çarem em koçber dibin. Yani di va temenê biçûk de di keliyên jiyana me de her tim şer û êriş bi ser me de dihatin. Yani hinkê ku em biçûk bûn û di bawşa dayîk û bavê xwe de bûn em di nava şer de mezin bûn. Yani temenê min 11 sal bû em ji Efrînê derketin. Yani refa pêncam dixwand ez derketim. Sefa pênca bû tu ji pênca bû ez ji Efrînê derketim. çawa çêbû şer çawa dest pê kir we çi dît li Efrînê? Destpêkê mesela em di gundê xwe de bûn, li bajarê xwe bûn. Yani dagirkeriyê her tim dixwast ku welatê me dagir bike, me ji welatê me dûr bike. Yani di wa temenê biçûk de em hatin koçberkirin. Dema ku em ji Efrînê derketin me gelek êş dirê de dîtin. Yani nayê gotin, êş nayên gotin. Yani tu çiqas bînê ziman jî tu tam nikarî. Yani kesek di we êşê re derbas nebe nizane yani çi êşê dibîne. Nikare wat hebide. Nikare wat hebide. Piştî ku em ji Efrînê derketin em hatin şehbayê cihbûn. Dema ku em hatin şehbayê em dibin xêman da bûn. Yani mal tune bûn, hewş tune bûn. Em di xaniyekî de bûn. Piştre yani me jî li şehbayê yani gura ku em koçber bibûn me jiyana xwe berdewam kir. Me xwendina xwe jî berdewam kir. Yani ya girîng me got çiqas destladarî û dagirkerî mesela bi ser me de were jî em her tim bertekên xwe li hemberî wa tiştî nîşan bidin. مثلا لشهبای امان ام 8 سالان مجیانا خلوی داره دومان 8 سالان هون 8 سالان ام لوی داره مان اما الور روش شوا بول شهبا لشهبای روش گل کی زحمت بو یعنی ملت گل گشتی بن خیمان دا بو و لگورا کو درفت نبو مدیسا مثلا خواندنا خودی کر و مثلا کاری خو گشتی دمشان و يعني برخدانية 8 سالان هات كرند شهباي دا يعني نه تشتكي نورماله دور پیچ هبول و داره شر هبو شر تو مرجن جیان الشهبه زحمت بون بله قال کی زحمت بون و مثلا ام بيجم دناوا دور پیچ كده بون يعني گورا کو درفتنا بو مثلا گورا کو امكانيات بتوني او فاستنا بون اللي اما ما هرتم برخد دا يعني برخدانية 8 سالان يعني نه نورماله مثلا ام الشهباي مان مثلا في خواندن ما لأما موجود داگرکاری و دستلاداری چخواست مجوالات ما دور بکو چخواست يعني ایرش و دستلاداری سر من دواری که من برتکن خال هم برواتشتی نشان بدن یه من دماکم دخاند من دبن خیمان دخاند يعني لو حامه ببوریا چادران وابو مال سر بلوکان دخاند جبو کم خواندن خبر دام میکن هیا کم گهشتن رفا 12 موسا در باز کرد و پشتی وی ذاتن هر خواند يعني تجاري انت دست خواندن بر ندا بله يعني چخواست داگرکاری و دست لاداری سر من دوباره کرنجی ام هر تم امه برتکن خال هم بری واتشتی نشان بدن ذاتن از بوم رفا 12 داگرکاری جارک دن ام شوالات دور خستن يعني ام پشت ام کو شهبای درکتن ام هاتن رقایب جبون لی اما گلک ایش و درس و تشت مز سریان دیتن بس يعني كاسك دواء إشارة درباز نبى نقارب يعني واتهاي زيادة تربده يعني أم في خورن مان سريان جالك إيش هاديتن يعني زارو كان بتشوك البر سرماي مان يعني ما حرتش تجديد هر إيشك بمروفان رماديد
يعني قالما هرتم راستي إيشي هاتية راستی خمگینی هاتیه يعني چما ام بانگ دولت جهانی دکن يعني چما مثلا زاروک جهانی و حمود نوا ولات خود بجین دنوا کیف شادی ده بجین اما زاروک ما هرتم بونه کوچبر هرتم بونه پنابر هرتم يعني ام بقر کرنه و چونه هرتم داگر کرنه و چونه يعني ام جی بانگ دولت جهانی دکن کو دستورک ورد داین ام جی وگرن سر اخ ولات خو يعني ام جي هرتم بهيفي بن وك كوبوتنا دبيجا بهيفي نمي هيفي جيانا راسته البرخة بدنا أمي حتى يعني داوية دماكو هيفية كمروف هبا هلبت مروفة بكيجا هيفية كوا باشا إيجانها الفدري روشات شوي بشتي ونجي رقايجي كوچبر بون رقايجي كوچبر بون ام هاتن في داري قامش لو جابون هاجي ام دفيد وستاني دانم روش زحمته يعني خواسته كما يا يكم ام فكر سر اخ ولات خو وگرک چاوا هند خازن وقت جوانا كعفريني وگرک برومات ام دخازن يعني ام دخازن يعني بسركفتي ام فكر سر اخ ولات خو چاوكو حيانها ملبر خدايا وحيانها جي كس نكارم يعني چاس دسلاداري لاگر كرسر مدته جي ام هرتم بمورال برتكن خو لهمبر واتش نشان بدن ام دخازن بمورال وبسركفتي وگرن سرجه وواري خو يعني ام نه وگرک هما وسام وگرن ام دخازن وگرک برومت وگرک برومت هند خازن وگرن سر عفرینه سر چیای کرمن جارک دنا و زیتون خو باشه ام جدا گلکی سپاس کن هر هدی زور سپاس خوش بله تماشاوان هیجان هاجی دایک کدن یا جعفرین لگل میا اما سرپیهاتی نوانو و زحمتی نوان ناس بتونو که چه داخاز نوان هنه بله یاده دمات باش به گلکی سپاس بو به در فته سا بیاده سر و چاوه تسابن تو بخواه جاره هری داویه تو جرقای هاتی یان جطبقایو و او چند جار بونه که هنده که بن سر ریکا کوچبریه همش طبقه هاتن زداون نقل چهاری هم یعنی به نزوحی هم در تیم کوچبریه اشتاق هم هاتن مش عارفين تزاني هم کوچبری یعنی آبون شهبه ابون شهبه شم هاتنا طبقه و چاوا چه بو و چل سر ریکه دید سر ریکا کوچبریه چاوا بون هنه که بحث آن تفاصیل هم زاني یعنی زحمت پر هم دبینن ملت مبخل دبینه یعنی بن بارانه بن برفه و زارگونه یعنی ایش کشاندن پر ملتی ما یعنی سرما تحمل نکر ماشی دادن یعنی پر یعنی برکی و تماشا که سر تلفن اخبار یا پر بری وایدو یعنی مثلا مرن جبر سرمایه یعنی پر مرن مثلا پر زحمتی امری وادش او یعنی امتن و خاصتا یعنی اشتاز تم دکه بزستانشی بگوش برای ما تم دکه بزستانی باش یعنی والسر ریکه اون راستی قالك زحمتيان هاتن پر زحمتي تين نانا پر زحمتي ملاتي ما تكشينا والله ناز راستا اجبر اوجي ريكا كزحمت ريكا كوچبري ايجان حال و دره روشا و چوايات بشتي كونج رقاي هاتن و دره القامش لو روشا وانها چوايا اون راستی چه زحمتيان تين ولا راشي ما برشي تاتي ام هاتن نوع من المكتب ما كو يعني ودوك بر تا زحمت مکتب باشی پر هیا یعنی ملت پر تدایا پر ایش بینن یعنی هر کس مثلا وقتی ایمن مثلا جل خوانه بس اپی هاتم من که تشتکی خود درخواست او چهار نقله تشتکی خود نه آنی ما تشتکی نکرد درخواست چهار نقله یعنی در کتم اب کنجی خود در کتم او تدی ام کد دارنش یعنی عفرینه ما مثلا اموالی دکن او تشکی حتی اموالی خود دکن امی چیز که ام خود دورت کن بجلسن تی ساکت تکر نزوحی ما چی بو امی داره ایورشی بخوده یعنی زانه زحمت یعنی گرکه وقت چه گرکه یعنی این داخازی و یعنی پیوستی و بچه هیا خازی ما همشی سلامت گرکی مایا ام وگرن عفرین خوب سلامت ایشالله ام وگرن اخبار رزگرتی آکوبه سلامت داری هوشی ام وید خوازن سلامت ام وگرن مولی خوب انتخاب باشه یاده گلکی سپاس بوده و باشی ساعت واقعی خوش ایشالله ام وگرن عفرین سلامته
عفرینه داخوازه وکن وگر دخوازه همیشه عفرین دخوازه دا بله بله گلک سپاسیات لا والله جماعة ولا بدي اشتغل امري داري اشتغلت شوفي بجد حد الوقت كده ساعة بله تماشاوان هیجان هاجی کسی کدن یه عفرینا داگرکری لگل میه همه سرپیهاتی وان جناس بکن دم باش بریس باش بوده دقته گله کی سپاس هنجی جار هری داویه تا گوتون جرقای هاتبون یانش تبقای ام طبقه بين الشعباء بين اشتي حفص صلاة على الشعباء يو دكرامات طبقه اشتي في رجيم بعض شوي امات طبقه تقريبا صالح وسي ماه عند الطبقه ايمان سالك وسيمان هون صالح وسي ماه تقريبا بشرا تبقى الروشة واتشاوا بولويدا روش نباش طبقه يعملوا بالمخيمات روش يوني نباش ببيت باش ومساعدة در بهاتن بس جيوني هم دلنا عوي دلنا نباش شرط مرجع جيانة زحمة شرط مرجع جيوني بشرا هيرشك شيبي سر شيخ ماسود على بأشرفية جيوجي شامل نظام شامله بشرا هاتن دير حفرة دير حفرة درجة جيان شرط دست بيبو بشرا قذيفة وخلايا رابون طبقه إذا خلايا رابون مرات برسيا لا تظنون مرات برسيا مرات بابي خدا خامشته جزيرة خامشته بسر رقم هاتن مرجي هاتن كشتن زروجي هاتن كشتن بسر رقم خلايا أوليتن وكنا سريكي وسابو دمك ونش تبقى إذا أري جام استراحة صباح الخير لقوتك استراحة صباح الخير شبو تام الويدر شبو بحث وان تفاصيل عمك وان كيليان لوداري جام استراحة صباح الخير لوداري ملات بريباتي أرتك عشاير خلايا اللي ورادو أو بيت الملات ملات مرات التي شابة ملات مر صار ريكم ما كناش خلقي استاندم كشتن خلقي عربي خوشون خويشتن هتزول ولصار ريكم خلقوا تصوير كرد دار في البيلد ملاتي ما يعرفني كشتن او سريكي شيء ده بخدد تشتكي وصا الشهادات بس حوالي من ممكن يخو عربي خو دراكتور يخو كيشو خوش بمارجي كشتم كويكاجي كشتما كواز راتلا براتيرو رابيهم از دكاتم تشتي خو كيشو خوش يعني جوان دزين يعني جوان صاد تشتي دزين واما عم دخوزه في اتفاقيه بسرم في ملاتو زور زحمتي نكشينيت يعني حيانا بيتاو 4 سال في شهر سوريا دست بيديه يعني عم دخوازن لا فكر كيف سلمته تشيبه عم نخوازن في برجي بس حياه برو بس اتفاق سركي ديه يعني عم دخوازن في ملاتو بسر بلندي بفتري عفرينه جيانا خبر گرك چاوا هم دخوازن وک خلطی عفرینه عم دخوازن عم فكرن عفرينه نو سات بيجي حصل يسول عفرينه الفرنا اجمارك قالك قالك زيدا عم دخوازن بعزات بإكرام سر بلندي بفترن نو خو نو عرض خو نو ملك خو نو حوشي خو عم نو خوازن شهر دبردو عم شهر بس كن بس في ملاتو يعني أوتو جردو نامو حولي ملات نامو فقاتي ملات نامو عامل اللي فيه أو خنا سر خنا في اتفاقية سر بينهم في ملاتو بريك روبرت اتفاقي كبار يعني أوتو بس شرط مرد شيء ببن هونجي جار كدن بكار من وقرن عفرينه يعني اوين يعني هاكل عفرينه كومن چته هون دخوازن او جوه داره در کبن دا که هونجي بكار من وقرن شوف هبي صلب وشوف بيج معنا سوريا شو مثلا باشوف شو نظامك عجرة ما سوريا كي تحرير ما كم أبناء عفرينه ضروري يشتغلون كم فقرن تنهار دير زبيري شو رقية شو حمصي شو حمي فقرن بوجوري خو ولا تخو نو هيك يعني عفرينه بحث بالهوية بتروح كيلو كرنا وزاف كرنا ونا حاصل شيء داري ونا حاصل ملاجي فقرن يشمو خلاص سوريا وادقو باشور شو بقابل وسوريا مثلا تحرير بالمفترض فقر بوجوري خو نوب مول ملكي خو داري خو امشي فقر مولي خو
يعني هين در ناكهفن او انها كل عفرينا كومن شتا دار لو كابر ام دخوزن دار كابر في ملاتوجي فاقري مولخو زيتون انتهبون عفرينه زيتوني مثل ابي حوشي ما بي ساحه وش ما بي حوسي حوش داس بيجي شهر حزر ضو حيشتو داير اللي خص حوش العربيه كنا شون يعني هاتن روحان دنش برشا كنا حوش ساحه وش ما بي سي حوشي انتهبون حر سي حوشي تيج هاتن روحان دن معمديه 2018 دما شهر دما الشارع عفريني في شارع ودي سر عفريني داير اللي خص وقت دجمن صار ما دوري حوش المكان در باسیبه در باسیبه ام دخوزن ام عرب لو فارسی ام کی برانه ام کی هبن یعنی نه دبن ام کی اسلام ام کی اسلام دبن الله والله تي مثلا دبن شما يا روح حقي من از كردم روح حقي من اجيوني خبكم باش كتب زماني دايكي خب بخيل حقي من از كردم از نو مثلا اب زماني عربي او نه مجبور بزمان مجبور از كردم از كردم از يعني نول عفريني عرب يعني بوبا ام كي براب ام برانا ام كي برانا تنا تفريقه جامعه تنا بس هو زماني دايكي زوروكي مكان زماني دايكي خو بخيل شما بزور كمان ناو بكي لا تنا كرد كيف عرب از كردم غابي از كرمانجم از كردم ام كرد هاتنا دنيا ام كرد ام بچن كرد ممرن عرب ام كرد بس حق قيمه ام عفريني خو فقر عفريني بكرمات بسر بلندي حيا هو بيت ام في شاكيت الشينن مريت بيهم بشينن بس ام دخوزن ام سر بلندي عرب ام دخوزن ام سر بلندي عرب ام كي برانا كعرب دبي تشك كاس دبي سوريا دو يعني ام دجمناتيه تو كاسي ناكل ام ناخذ ام دجمناتيه حز ناكل بابنا ام شر ناخذ اي بسر ما دوتي ام شر ياخذ ام دفاع ياخذ بس ام دخوزن ام جيون كي بقول كتابه ام برانا سر بلنده ام كي عرب دبي كرد دبي كرد ام كي براكن وام بسر بلنده بفترض عفني وام دخوزن خوستر كما جابت ما في مسألة بيتي فوقي لا بينن وبروني قالوا مثلا نقول برون ام نو خاص ام كرد الكاكي ام كي بفترض عفني خو ام دخوزن بيتي فوقي جيب سر سري روش هوا نهال بدرك شاوا يا بشتكون جتابقى هاتن راس شو زحمت يا دي بيا وبشاي هو عند المدرسه روش زحمتيه من زحمتيه روش كي تشاو مثلا تو مالو خبر بوجو خبر نو ام تركي مكتبه دارو مشتنا من الروش مسلمان زحمتي يجي مودي دادشين زحمتي يجي عندي مكتبه دارو مدرسه دي زحمتي يعني عم تغوزن عم فاكر انه في شاكي عم تشين ابو شاك عم تشين ابو شاك نا او زحمتي وشاك كبر كورونا ابي يحسوا الكات صورين عم عارفين كيش بار بينا عم دكاتنا سي جاربونا هم كوت سي جارن يعني ملاتي ما چور جارن كات الحلب جوا يعني كان حتى بين شش جاربونا جدمك عم قالوان داخل شش جاربونا انا كوش برد بس اوكي بس مثلا عم بقولن عم مع 20 دقيقه ري 20 مادي عم بقر بس عم دخوزن بسر بلند بقرن عم دخوزن بكرامات بقرن وعم كردن وعم شكردن في خضار نوتين هربش وعم أنا حردم نو عم بيو حيصن نقدر كاتنا وعم نارن إلا بسر بلند عفوا أمي فجر حتى مسدس هاد ما دامكو أف هيز هبا ما دامكو أف ثقات هبا أف باوري هبا عم تشيزي خو نار عم تشيزي خو نار إذا أحمد عندك شيء مثلا هو بدينه عم تشيزي خو نار حيو بيتي فوق داوود بيه قبل عم فجر عفوا وعم كيبرانا ملاتي سوريا عرب كيف عم كيبرانا عم كيبرانا تفريقات تناي جامعة ساعة واحد قال لك سباس طهر هاي ساعة واحد بله تماشاوانین هیجان هاجی کسا کردن یا جعفرینا داگرکر یا جی لگل میک و بخوی جاره هری داویه ج طبقه در کتبون دم باش گلکی سپاس بوده در فته ده هون جاره هری داویه ج طبقه در کتبون باشه هون
چاوا جوی داره درکتن و لسر ریکی چه زحمت دیدید و بحث وان تفاصیلان بکه بشکل کی برفره همش طبقة دار كاتن إنه زحمتي برشاتن بي وهوتن الملات روشار كرن والوان خستن که شر کرد به ملت را هاي أوانا وتشت دوان جبرن بارد وانا وجنكاك بالعمر مازن ذو خستن لا خستن ذا كرن سر ریکی اف چه بو ساري بیار منصورة آها سر ریکی آها یعنی همو تشت جنجوان گرتن تب خود دید هرا و هناك عاد ملكة خفرو تبين بارد وان برن بارد همو تشتوانش سر وانا گرتن سر ریکی تب خود دیدیه آها او که گلکی تشتکی زحمت بویه اون راستی بویه را که زحمت هاتنه باشن حال و داره روشا چاوه والله ناسر هذا واضح نارن ده موضوع دكي جان قالت هون. تنا بارد ملات روتنا آها يعني الفي داره لقامشلو ده همو قادان دا روشا ويا جياني زحمته اون راست گلک زحمتیان تن باشه دا خازه و چنه خدای موضوع تا اوه غوزة انه ملات معونة داري دو خوزة دارتك باشه ایجا تو یجبا عفرینه چه ببیجی چه دا خازن وهنه حتی کن وگرن عفرینه یان هم وگره که چاوت خازن عم خوزن بس وقرن عفري تشتك نقرك اون دا خازن وگرن ريك عفرینه باكن ریک وبه هونجار کدن بچن عفرینه ناوا زیتونین خوال سر عرض و مال و ملکن خواه باشه گلکی سپاس و اما انشالله وگرن ان شاء الله يا سفر سپاس رب بله تماشاوان هیجان هاجی کسی که دنجی لگل میا می سرپیهاتی وانجی ناس بکن کال سر ریکا کوچبری راستی زحمتین به چه شیوهی هاتنه دم باش بریز سپاس بو و درفت توجی تجار هری داویه جی طبقای هات بوی وال سر ریک چه دی تو بحث وان تفاصیلان بکه دم همش طبقای در دکتن بر بقامشلو دوغا مش طبقة وطنة محطوب أو قومش يموتن دوغا وطننا مدشة وروكي سريفة من تمام مو بيني الطبقة وراقبة هنو هاتن بيشيما سلاح كنا سريمة كيبون أنا زونا قصر شباب قرطيبون سر و چاوی وان گرتی بون و ریل پیشوا ریل گرتن بيشيما قرطن نبس أم تاني تقريبا سمو كنا شن مو كنا بون هم بي أفد ماشيون أم سكرون تدبي وانا وانا كذا دا مقول والله يا أخي نكون وبعدين تمام إيه دي سلاح كنا سليمة بعد ما أجنا برن كولامير مار هاو يسال بشتي موقع غير كنا عرضي بلا سيرة كرن بلا سليمة كرن کالامیر سر أنا پشتا عمري خو حشت صار عمري خو يا أخي وين كذا كان دبي وشو دبي خو فاكر مو بكوجة وين كرماجن دبي لو أريم تهدید لو خارن و بکوشن لو أبتر دم تدر ما بوجنا إيشتن بيل سري ما كرن لو باخستن لو جنب مرة عمري خو شيء صولة ها دارت الدليل في جريت خيلو معناه شر لابو ناين سونا كما أم كردن چهار جار بونه هون کوچ بردبن جار هر طوني الطبقة موت طبقة جموت في داري سر ریکی جیتا گوت و گلک زحمت كبر دیتنه زحمت مد نما تاني هرای وقت تشتی و جیتا گوت و لو گرتنه انا بروي مع عرضي خو فرود بس على دولار دونا ما جو اخوي معاك موقع خببم ابي سبب شغل اوج بروي من ساقات داس نكو باش تكوري بك بريف وج ما شرح عند طيب في او كيكي بيدي جوا گرتن پره انا نه ما برای قلت بهراج ما برن تلفوني جنوب برن لك يا اخي معناتش لو ان فقير ميسون آنها روشا و الورد والله شاوه الحمد لله راوش رند الحمد لله خضير باشا بس تشتي ايه قالك ملاتات قلت ملا موشا ساطو ملاتي قومشي خو سلسل والله مكون عين كوركن لما ساكرن لما روكن قوبت خوش مار فاكرن والله وطن بيشي ماشي قوبي خوش مار فاكرن سر بشتي والله ملاتي قومشي ما شيترن نتازويچو یعنی ارکا خواب هیک دینن بگو من دمان کو کوچ بری چهت بس برکو کرد حمو یک جوان تی خاصن ان شاء الله مياكر وان شاء الله باذن خدي تفرق مو بين ماده تنا نتازويچو هذا دي يجي ملات الشيخ ملات رينو الحمد لله تشي ملات يعني تشيبو نوكوج بحسينه بس ايه جارك موزود قطب ابو سلمى تقريبا حافظ روح حشر موزود نهود تشمارو وقف جارك حفت حش روز بونه مازوت هو نهات حزوله رجمار ينون اخيو دابو جتان الدنما بيجبوا فوز زوركو نعم ايمن العوديه بس دارفو برسل من العوديه بس يجبوا زوركو نجبوا تشتي اخيو وملاجي دبي امكانيه خوت هنا هاري خوت هنا
يعني براجي شالو حندن بريفو ايتي داين كاد ام هون ام شالو حندن يعني حر تشتوى سر كذا جوا قرتنا تشتكوا نهشتنا نايشتن موكد عالمي برا موكد ملات برا ايجا موكنا كيريو بيدارتي سلاح كرن سير موكنا برا دخازن واتشنا يعني هون دخازن دخازن شوارع كرن وجبا عفريني هون تشبه بيجبو كون جار كدن بقرن جبو ام بقرن عفرين وانا هيرو بري سبب نتازوني تشو وهاب ملات توجي قفا سر ولا عبدي خو محوشت خو وگرک چاوا هون دخازن پیوسته شوارع کرن حتی کون بکار من وگرن عفرینه لو خده وگرن مع عفرين بس بلو جبر چاته حتی ناهی نالا بر العفرینه حتى لو كم ناتشون هم ناورن هر نه زيتوني وجه هبو والله العفرينه زيتون هبو الحمد لله هنا يعني تقريبا 6 دولار 6 دولار هو صار سد دارن وين زيتون ها هين هنا العفرينه 6 دولار يعني هين دست داناي نسر والله يعني انه كينها وان دارن اداره والله انا زورم وان دست داني نسر سد وان دست دنيا سر يعني زيت هاوي وزيتون هاوي او شهر دبن تكاري عرض خوفي ترد بي كوبي $6 مثلا 6 دولار $1000 دخوزه لو معناته هو قصور تاجي خور تاجي روكر تحوشي ما دارون اشتيا دبي بيش $1000 ما داش حوشي تداري $5000 جواد خازنش بكو هون جار كدن بكرن وگر مال انا ما لو اتصال ما فاكر فاف ما دانكر دبي بيش $1000 ام جو هرانوتي اقام شبكه $5000 خاصن $5000 كشكوينه مال ويا ان عرضه ويا زبيه ويا زيتون وانا دحوشي دارون اشتيا رود رودنا زيتون رود كدخا فادخن تولد بكو بيش $1000 سرداجي پريام جواد دسين تيري ناك يعني كو زيتونين و مالين و تشتي و حمو شخاره برنه سر ودا جي جرهين پريام جواد خازن دو بس از تخازن خودي ام بقى عرض ملكي خو وهم لا توفى حسن بس هيدا تم سليم سر بلندين هم بكار من وقرنا عفرينه ان شاء الله كي جوقا خودي زونه اما وقرني ان شاء الله ما دام انكم باوري هبا و اجبو في ملاتي بس جاب معي جاب في ملاتي جي بعض انما لو غير دايك شور تانا جور مش حاوشت خو مولد خدارتين ها ياك جيب مرت من عرض فروتنا حاوش كرينا جبرنا اولاد كرينا جبرنا طيب لو ياك از اكام عفرنا حوشك ما تنها دو دنا اكام كده العفرين بومن وكاز خدون حوش بومو خدون عرض ملك بومو لا تزوي شو ايه نسمعك فقره بقى العفرين كده يرونا كده انا نزول ورجي يعني روشا تمكني ما تنا من حوشو كريبن امارن حوشو بكرن ايه مكوني مر هاي وجي بتشو تشتكنا شون يعني دست داني نسر يعني جيين بشر خرابون ويرامون ايش ده خربوا مالين ما تشتي وجي دما الشر ده حرتش خراب كرن يعني يمكن ما ينجيش خا وان شتيان دستاني نسر وان دست دنيا سر ماشا ان شاء الله اوي روش شي ببا وام جار كدن تبه بدورا بكار بن ان شاء الله بتشم كاكي من بو خدها عفرينه ان شاء الله قالك سباس تو هر هلو سر سليمان سباس سرت صعب سرو چارت صعب سباس بله تماشاوان هجار لگل روشا زحمت یا کو خلک می کوچبر دیره درباس بله هجمار کسن خوابخش هنه کو شاهی و چالاکی انجور بجور جبو زاروکن کوچبرن عفرینی انجام دادن دا کو کیف آوان خوش بکن یک جوان پروژه ماموسته جی پروژه خوابخش یا باغچه پرپریک کو ریوبر باغچه پرپریک ماموسه نورال گلمه ماموسه دست و صابن هون کاره کی گله کی باش دکن چند روز بونه هون و دست به چهارده رو ام بیکاری راد بین هون چه دکن ام اول شيء ام تون اول شيء جمع هنا من يعطيني شابهات يعني ام نكيف خوش بون انه في بعض ظروفات هات البيدا اللي ام كيف خوش ام قش كردن ام يكن بهبره ام قازو زارو كي مروجي وام خوشتر بنج ايما ام نكار ندوه فقاري انه خوشتر بكن اللي ام كان يروم قش يكبن ام سبا خوشتر بكن شكوار رجي وزارو كي خرجيره از ماموس نور عامل مش بختي بربريك بدفامه ماموس شوفينو هبالي ام قش قادر مرنن از سبازيا حكى سيغو چند کسن هون یا اند به پروژه دا جفا دگرن 20 كسن ام بيكاريت كن بهبره ام هر روجه در تم خارنه گرم ده دوز عند مدارس جامعان
مدارسها ام نشاطات زاروكا تشيتكن ام وقت شن نشاطات هون ام شد نشاطات ترفيهي هنن ام وبيجن شكيبوان بسوكا كيبوان ليزن ام قاطو عصير وان وزعين ام قولاد وزعين ام فازن زاروكا ما قدش وقفان قولا خوشك بن وروجي وانجي خوشتر بن اما وبس قول جي دسته دانا هون انا وان قولان لزاروكان بلا بكن بقول جي بو زاروكان تانا بلا بكرش بو زاروكن من كوشبر بل راست يا راست يعني هم كارك جلك باش كن دسته وسا به اجردما هون ناف زاروكان گرن روشا وان چاوند دمي كون واش شاهيان جوان را چه دكتين چقاس كيفا وانت انا زاروك بيد انا كهرباء هي يعني يسوق يعني كسنا نموار بليسن ام تين فازن جوي وان بغيرين ام فازن شنو ظروفي ما حتى لو نخش بيجي ام يخش بكن بهدره ام ناخذ زاروك ما هو الشارع بين وقمار بين تجي فازن قش بهدره زاروك قش خوش بكن خوشك بكن وان عندنا وان قاتبن ام فازن زاروك ما خلنا قوم قاتبن باشا والله هم كارك باش كن حتى چند روجان هون هر لسروان شالا كم بس شنو روجي ما ولو بن ما يقشولو بن حرو اشتباه حتى يواري ازو بالك وقشولونه حروج هون وسا هون فان قولين جوان زاروكان بلاف بكن زاروك شي قالك كيف قاش انه روجي وان خوش به تزم بي وان تنا انه جيكي بري جيكي روجي وان خوش بن نزم بي وان بس ايرو رود بي ام وعلي كار من وان قوم روجي وان خوش تربكن يعني بيستيا وبتشها يجبكو هون بكارب ان شاء الله كي فبشكلك بردوام انجام بدن هو بس مثلا قاطو عصيره وقلار وان بزين ام فازن كندنا وان شي بقره ام فازن دروس اجوان شيكن بعلمين بكتبيني بنفسين نها ما زاروكن يعني شارع بليزن وهو فازن هدفك وان هذا انه مظن بين ولاتي ما خوش تربي ببزارو كيما ها باش يعني ام ببيجن جبو دمي بيش هون جبون وان زاروك هون السمينار ان درسان بدنوان ان شاء الله كي جان درسان وكن كي جان ماده هون بدن انا اما كردي هي عربي هي رياضيات هي يعني ام فازن زاروك ما بعلم من هجماره بعلم من زمان زماني كردي بعلم من زماني ما يعني ام فازن امشي بزماني خو بعلم اجي زانم قالكي كردي بشتغل لا كرديات قال لك باشا قال لك خوش داخل دسته وسا مام ستو تشكي بيجي هري داويه دا از سپاسیا هر کسی گو دلی خوش به و هر کسی گو انه ناسکنه حتى لو ظروفي ما نخوش به انه تم فازه روجي ما خوش تربه وبس هنا جهار لسر كاري خبر دوام بكن قال لك سپاس كازج يقول لك بده ماما مستنوره يقول لك دام كرم كهونه تشب بيجن كيف واتشقاس دمك وابتشالكين وهاج ورتين شكرن كيف قاش تبي كانافت چیه یاسر دسفه چنده باشه یاسر دسفه چاره دمک و او چالاکین و هاجوارتین شکرن چقدر کیفاواته تو گله کی کیف خوش بی دمک و گل واتینه بالاف کرن گوگل واتینه بالاف کرن نپخ واتینه بالاف کرن گله کی کیفاتا خوش بی باشه یاسر دمک تو مزن ببی تو خاصی ببی چه تخازي ببي ماموستا يعني مهندس اندزي ها تخازي ببي ماموستا داكو تسبروجي زاروكان سر زمان كردي پرورده بكيش بوكو خوش بكاربن بالزمان خو دنگ بكن باخبن باشه ياسر تو هر هبي سر كابتن كاتو چه بيجي اگه بيجم امازون دم نه امازون دم اگه کلا اول بگم هم که زاروکی خوب سر خان و چولی دستو سر اول بگیره بیشی خود کردستان وای تیز بیزی و او بگم امازون دم بلو زاروکی مشایی نکبن اول مشایی نکبن و تو وگری عفرینه تو تخازی وگری عفرینه گندی خوب گندی معفرینه انشالله دست وقتم حربی چولاگی اول حربی چولاگی دکن خود دستو خود سر اول بگم قال لك سپاس کاتو چه بیجی چه بیشی کرد و کردستان هر بیجی تو کاتو چه بیجی سفه چنده سفه ششه ها کروشا و انها چاوا یل داره سفه ششه تج سفه یک دو حتی آنها تا همو بزمان کردی خواندیه باش زمان کردی تو چقدر جه حزکی تو چقدر بزمان بگیرده گلکی دما كنت مازن ببي تتخازي ببي چه
دما تو مزن ببی تو تخوازی بی تختور چما تایبت تو تخوازی بی تختور معنی قشقه حس او درمان بکن درگش ها جبوت زاروکان توان درمان بکی لورا تو تخوازی ببی بیجیش تخوازی ببی دکتور تو تشکی جان گنده عفرینه شغاله ها تشگنده چقاله ت شقاس بیریا عفرینه کریا گنده خان خب قال لك تتخازي وقال عفرينه بله قال لك سپاس هر هبی کاتوش تشکل بیجی کاتوش واره وداره کان ناوتا چیه واره وداره ناوتا چیه آها برفی ناوتا چخاص خاشه تو صفحه چنده ای برفین صفحه 3 دما تو مزن ببی تو تخازی ببی چه ما تو تخازی ببی ماموسه آها جبوت قچکان پرورده بکی لورا تو تخازی ببی ماموسه برفین باشه برفین تو زانی سترانا ببیجی کلام ببیجی اذا کاش مر کلام کی ببیجی کام دنگ تا کلام گهدار بکن فادی دکه شرم دکه بله تماشاوان هیجا بوی آوایی اوجی هشمارک جمام حسین خبخش جبو زاروک مین کوچبر ینج عفرینا داگرکری شاهی و چالاکی این جدا جدا انجام دادن داکو کیف زاروکان خوش بکنو داکو جوش و خروش که یک جار زده لناوا زاروک مین عفرینه که افسر چند جار بونه دکبن سر ریکه زحمت یا کوچبری اوجی بوی شیوهی دخوازن کیف زاروکان خوش بکنو و همجی دخوازن جاره کردن که زاروک پروسه خویا خواندنه بردوام بکن اما هینا بچن لگل زاروکان اما ببینن که زاروک من جافتینه اوجی چه دبیجن اما بچن گلوانجی باخذن بله تماشاوانین هیجان هاجی شیرانی و شربت لسر زاروکان تیتا بلافترن جالی باغچه پرپریک و اوجی هجمارک ماموسین خبخش لخواد دیر اوجی بوی آوایی کیف زاروکان خوش تکن و همجی وانا لسر بردوام کرنا پروسه پروردهی وقت فاکتوره که هندانه ورا چهت کنن هاجی زاروکه که دن یا عفرینی گلمه کات صفحه چنده ای؟ ناویت چیه؟ دلوان ناویت خاص خوش دلوان تو صفحه چنده ای؟ چاره تو صفحه 4 دما تو مزن ببی تو تخوازی ببی چه دلوان؟ تو تخوازی ببی ماموسته یا ببی بیجیش تو تخوازی ببی تو تخوازی ببی شروان بله تماشاوانین هیجال گل ایشا کوچبری جیله هنه کسین خبخش هنه که بوان چالاکی نوها یا راست وکی کوشی دیدی کیف زاروکان گله که خوش تکن هاجی کسی که دنجی لگلمه دم باش ماموسته دست و صابه کن وان چالاکی نوها ین بجوش و ین خوش بو زاروکان انجام دادن سرچاوا امجی پیرات نوات کن گله کی سپاس روشا زاروکان دمی هنجوار چالاکین وها چه دکن دار دخن روشا وان اونچا وادی بینیم براستی ام کیف خوش تبینگل کی بازارو کاچبر بو کوچبر بونه نجار بونه ددو شکستنه دلی واب ایش ام خوازن كيف تخن دلي واد بتشكي وادوري ايش وابخن ان شاء الله ام بيتشتي بقينا كيف وان جيتي يا راس ونكارك باست كم دست وصابه هونه جبر روجي پیش هونه چالاکی ان شاء جبو زاروکان چه بکن براسي ابيرو كنت ام بيتشتي براد بن دماغو ادكوش بري تشيبو ام نفس عيرو جيده ام دس چالاکی خكريه ام الحمد بستانا بلاد بن ام جروبك تقريبا 20 كاس بالدرن ام في باچالاك يا رادبن ام جل خوازن كيف تتخن دلي بازارو كادي بعاليه ليستوكا بعاليه دياريا بمجوار تقدمين ام خوازن هما بيشكي دوري في ايشي هرن ام كيف تتخن دلي وا ومال باطي واد ان شاء الله بيتشي بقينا ها باشن ها تو جد زانی دمک بو اف کوچبری چه بو هنک زاروک جخاندن دور کردن ایجاج بو که چه پروژه وهاب جبو جاره کردن زاروک وگر سر خواندن خو سادس خواندن بکن والله ام جواه بالفرد خازن خواندنا خدا گرن دوری خواندنه کردن دوری زمانی فکردن
بس ما كان شاكن امجي شالك يا رادنا متخازن ما تشتا بقينن بس من درسان جي جار جاران ددنوان درس يعني ادري يعني السوق هذا الدرسان جي ددنوان متخازن يعني دوري خندنا خانه كان دوري اسماني خانه كان اسماني كردي قال لك سباس ما مستدست او صعبه زور سباس قال لك سباس يا ودكن خيراتنا ودكن باي بله تماشاوانین هجا دبکو پرانیا وان عفرین بچاف ندیت بن لی وان جگل دایکو باوین خواه سرپیهاتین برخودان دستانه یا عفرین گهدار کرنه و ساجی اوینا عفرین دهندور دل زاروکین عفرینی دا برزو بالا بویا تماشاوانین هجا یک داخازه کوان هیا او جیکو بکار بن برومت و بأولاد جارك دن وجرن سر خاك خويا قديم واللي داره لنافا دارن خوين زيتونان دس بجيانك نويا اشتيانه بكن سپاس كول ما تماشاكر هر سر فراز و سر كفتي بيجين بخاطر وان